Hello kaanak, it's me, Teacher Jane. Panibayong naldo, panibayong pamag-aral. So ngeni, panigaralan tala ding hugis. Ngeni anak, magkanta mo ayon king tono na ning Are You Sleeping? Ready na po? Okay! Quadrado, rectangulo, triangulo, diamante, mabilog tulong ka ba? Mabilog tulong ka ba? Puso, batuin, quadrado, rectangulo, triangulo, diamante, mabilog tulong ka ba? Mabilog tulong ka ba? Puso, batuin. Circle o mabilog. Mabilog. Triangle o triangulo. Triangulo. Square o kwadrado. Kuwadrado. Oval o tulungkaba. Tulungkaba. Rectangle o rektangulo. Rektangulo. Hugis diamante. Diamante. Hugis puso. 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 Star o batuin. Hugis batuin. Mabilog. Triangulo. Kwadrado. Tulong kaba. Rektangulo. Diamante. Puso at batuin. Ngani naman anak, kailangan tamong sumubok. Sumubok tamo. Nanuya ini? Nanuya po yan? Very good. Kwadrado. Yung kadwa, nanuya ini? Very good. Rektangulo. Yung katlo, nanuya ini? Very good. Triangulo. Yung kapat, nanuya ini? Nanuya po yan? Diamante. Diamante. Very good. Next, ing kalima. Nanuya kayang dudurot ay ni? Mabilog. Mabilog. Very good. Next, nanuya ni? Isip-isip. Very good. Tulong kaba. Tulong kaba. Next, baluko. Baluyengan yan. Nanuya yan? Puso. Very good. Next, inte kataulinan na yan. Very good. Batuin, kagaling nyo, anak. Atin kayo pong abalo, anak. Thank you. King susunod, marakal tapa po pag-aralan. Okay po? So, Teacher Jane loves you so much. And don't forget to watch my videos and always subscribe. Mwah!